لنێزیکی کەلەها حەلەبێ بازارە فراغێن سفر پاخر جارەکە دن دەریە خۆ بەکر و کارسازێن وێ پیشەیە کە لە پۆری دەست بکارێ خۆ کرن. دشەڕێ نافخۆیە سووریێدا و بتایبەتی لە ڕۆژهەلاتێ حەلەبێ دنابەرا ساڵێن 2012 و 2016دا پڕانیە بازارێن کەڤن ڕوبڕووی وێرانیە بوون. لێ پشتی گۆ حکوومەتێ نافچە ji destê grûpên cekdar derxist niha dengê çakûçên neqişkirinê li ser dist, sîtil, beroş û misînên sifir tê bihîstin. مهنة النحاس مهنة تاريخية وعريقة بسوريا. پیشەیە سفر پیشەیەکە دیروکی کەڤنارە لە سووری ئەف پیشە ji dema bav û kalan ve ye berê xelkê li malan firagên sifir paxir bikar dianîn û niha me careke dinê ev pîşe vejandiye û ji bo malan û dîkoran kar dikin. الأدوات المنزلية للديكورات للهندسية كل شيء. Li vê bazarê sifir paxirê sor û zer dê çêkirina firagan de tê bikar anîn. Piştî çêkirina qaliban karsaz dest bi qonaxa neqişkirinê dikin. Li derdora dist beroş û sîtilan neqşên cinaweran firinde gul û pincaran bizanebûna çakûçên karsazan tên çêkirin. التاريخ سوى النحاسين تاريخ عريق ما له انه نحدد لك تاريخه. Dîroka vê pîşeyê gelekî kevnar e. Em nikarin destnîşan bikin. Spas ji Xwedê re kar baş tê kirin û bazar baştir dibe. Piştî nûjenkirinê em vegeriyan karê xwe û xelk jî vegeriyan daxwazên xwe. Her wiha me dest bi hinerdekirinê bû derve jî kiriye. Xwedê me biparêze. طلبات من برا يعني الحمد لله رب العالمين. التصدير لبرا في شغل الحمد لله سيتر الله. Li gor dîroknasan bazara firag û kelûpelên sifir paxir li Helebê di sala 1539 de ava bûye. Di dema şerê Rojhilatê Helebê de bi dehên dikanan li nav bazarê ji dest bordûman û topbaranê têk çûbûn. Loloxan Rûdaw